Pamirsa, Pertamina ngewawahin malih penglimbakang LPG 3 kg kantos langkungan 103 dasa tali. Tutujannya untuk mastikayang rasa aman miwah nyaman kramone ring Pulau Bali salami libur lebaran tur ritat kala penincapan pengrauh wisatawan. Area Manager Com Real and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi Mausang, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ngawawahin malih 103 dasa talian tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk maundakan ngawit hari lebaran kantos awuku risampun lebaran. Wilangan inucap seket 3% saking konsumsi normal harian LPG 3 kg bulan April inggih punika satak ulung dasa talian tabung rahina utawi 700 metrik ton rahina. Konsumsi LPG katanya nih selami bulan Ramadan Idul Fitri ketarkayang nincap kali persen tur puncak konsumsi ham min tigang rahina kantos kali rahina risampun Idul Fitri. Pertamina nenten kayun ring pemargin liburan puniki keanggen selah oleh anggel sanijagi mepari laksana kaun untuk nincapang arga adol langkungan HET. Punika mawinan Pertamina nyiagayang sawetara langkungan 103 dasa talian tabung sanimanta tujon nagtegang arga ring tengahing kramene. Stok LPG ring Bali kekantenang aman santukan kasokong oleh siki terminal LPG inggih punika ring supply point utama integrated terminal Manggis katah wilangan stok LPG nyane kantos langkungan 3 talian metrik ton. Ring kewentenan konsumsi normal harian 16 metrik ton rahina, stok rauhe mangkin kejantenang aman. Kewentenan pawawahan inucap mabinayan sawilang kota kabupaten anutin saking seselah panincapan konsumsi sane kaunggahang ring daftar terlampir. Sawilang kabupaten kota ring Pulau Bali molihang pawawahan ngawit pinih alit inggih punika petang dasa % kantos 57% saking kata wilangan konsumsi harian anutin proyeksi peningkatan konsumsi ring suang-suang widangan. Duaning asa punika dane meparisel selang kantun akeh krame sanenenten kadaud numbas ke pangkalan LPG resmi Pertamina. Akehnya nih krame mausang nenten numbas ring pangkalan LPG resmi santukan ngeruruh sane nampak kemanten. Yening arganya nih ageng ring pengecer sepatutnya nih krame nenten osah santukan kahanan punika kepanggih sangkaning pilihan kerama. Mawinan kuentenan ring pangkalan saya ke ake stok LPG antuk arga sani anutin HET. Citamaya Bali Pos Nguningayang.